جهرم پرستنا مدیا به برنامه که تایبت دنباش تماشاوانین هجا دوی برنامه خواه ایرو ده امی به میوان خواه انداما کوردیناسیون پاشکه اویندار آرارات ره پیشوچونا پیواجوی آشتی و جواک دموکراتیک شهیدن مها هزیران شهیدن فدایی بنرخینن حوال اویندار هم بخیر هاتون برنامه ما سپاسونش خیراتن مها هزیران مها شهیدن فداییه دی شخص حوال زیلان حوال سما حوال گلان ده دخوازمون نک بحث جیان و تکوشنا شهیدن پیشنگ بکن وقت بیشی گفت ما حاضران ما شهیدین می فدایی تکوشنا آزادی جین و تکوشنا گل کرد تفگر اپوی دا جی گرتنه و به سکنه که فدایی هم طرز چالاکی شواز چالاکی دا هم طرز جیانه دا بونه پیشنگ امسا پیناسه دکن شخص شهیدین و مهی وقت سمبولا خطا فدایتی هوا زیلان زینب کınacı هوا سما yüce هوا gulan filiz yerlikaya o her idayı bir süçere me hazirane isal heva zozan deniz nu beriya seroş şehit ket şahse şehidime peşenk ye hatta fedayeti az tavay şehidime şoreşi berezdari birtinim tabi mesela ve meheda hani şehidime Aliye Peşenge gelci hani 23 Haziran Kobani Gunda Helenci Heval Zehra Berkel Heval Hebun Kobani Dayka Emine Disa Berya Çanroş Dayka Behiye Sevim Dayka Aşti bu Dayka Şehida Vak sembola Daykin Aşti Salaya Tekuşina boy perskerega kurt çareser bebe boy arami aşti pek vare vak rexsembuna daykin aşti peşenkte kir şehit ket disa çen rojberi vak cepkireki demokrateki gele Türkiye kadri inanır vak hünermendeki tekuşina gele kurt destek da boy ki Türkiye'ki demokratik ava bebe aşti pek vare pevajuya aştiya da ji erk girte serxe vak akılmendeki vak revşenbireki hünermendeki bu iki aşti pek vare kedda kadri inanır jiyana xdesta bi şahsa wan da ji vak peşenge jiyana azat ya gelan peşenge jiyana demokratik ya gelan keddane u tekuşindane az şahsa wan da ji hamu şehidin anje kedkarin tekuşina gelan, azadiye gelan da fedakari kirine, beşenkti kirine şeyde ve oğre da ji, hamiyacı ez berezdari birtinim. Na heval zilan, ez duhazım ki yek bir yek van hevalna bidim nasin. Geleme tabii ki de nasın. Yani ama ihtimalen nesli nu kesin mesela nu ve tekuşini dızanın, dibizin, dınasın şeydime şahs heval zilan heval sema heval gulan da prosa aşinaninin anji jiyana wan rola wan tekuşina şoreşa jin rola wan erişin ser serukati boy ki vare bertaraf kirin çiye tam nizanıbın boycu kurt ez duhasım musa penaseyin jiyana hevala bikim çünkü boyme buna hat yani hata tekuşini hem aliye tekuşina azadiye jin hem Aliye vaki tekuşina gele kurt o tavayı gelan. Bu jê pevîst e em dubare hafıza dîrokî pênase bikin. Sadece hani wek bi bîranîn pênasekirin têrker nîne. Dema nav tê gotin eğer bu be xet, eğer bu be vebûnekî taktik ya tekuşînê bu ye mîrasekî pêşengê azadiya gelan û jinan pevîst e çîroka wan jî, dîroka wan jî, şexsiyeta wan jî em bizanibin. Vî milde mesela ve salê da maalesef yani taybet neslên nû hafızakî dîrokî avakirin da hinekî lewazin. Boyê ez dixwazim hinekî hafızakî dîrokî şexsa wan hevan da sereme da werî çêkirin. Heva zilan jinekî Kurd e Alevi ye ji bajarê Malatya hatiye dünyayê. O xandevane o jiyanekî işte wek malbat jî işte zavacekî jî jiyan kiriye ama legerin heva zilan her tim ser esasê wek jinekî azad jiyan bike
و همان دمی وک جنگی کرد بوی تکوشینا گله کرد تکوشین بده مشاندن لگرینه که وی چه بیه پر سوی هر چه بیه یعنی علیه هول زیلاندا گله کرد چما ته انکار کرن گله کرد چما هر قتلیام را قرکرنی را روبرومایه هم وک علوی و هم وک جن هم وک کرد نتف چما هر تم به چوساندنی قتلیام را انکار را امهای را روبرومایه سروی اساسی لگرینوی جیانه که آزاد تکوشینه که سیاسی تکوشینه که پولیتیک دای پیشیاخه مثلا سروی اساسی لگرینخه برسی وای گریایه به وی برسی وی اول زیلان پشتی نودی ناسکرنه که تفگر اپوی چیده به ناف تفگر اپوی دا ناسکرنا هبونا جن ناو شورشه دا علیه شهر چکداری دبه علیه قدا سیاسی جواکی دبه جن چوا مثلا تکوشینا تفگر اپوی دیده مشاندن پکه که دیده مشاندن جیه خواک پیشنگ جی دیگره بالای دکشینه و سروی اساسی تایبت نودو چارشوندا aktif mesela da siyasi da erk digre rexsin kirna gel perverde kirna gel da nodu penç şunda artık tevliye refin geriladı be kada dersimi. Val zilan pişti salni ve ki mesela bir yerde de ki çalakiye ki fedai çevik. Dirok ameda mesela tekuşin ameda şere çekleri da şere gerila da pır hevalinme nav şerda pevçunanda çalakiyin dijî em bêjin işte dijmin wan çalakiya da wekî ruhekî fedayî şêvazê tarzekî fedayî rast e çûne ser dijmin boykî nekevin dest dijmin xwe feda kirine ama care yekem dîroka me de heval zîlan bi pîlan bi pêşniyar wek ser esasî fedayî bûn xwe bexşbûne yani jiyana xwe boy gelê xwe boy doza xwe feda kirine Care yekem peşniyar bir resmi, peşniyar bir rapor, bir ısrar, mesela bir yardayı ki bir veşevazi şahs ehval zilan da peşket. Ez biçim nav düşmün da, dile düşmün da çalakiye ki fedai, çebikim darbe düşmün bidim. Çim ehval zilan ve demi ev çalaki pekani, ve demi eri serserukati hebu. Erişeki suikastı Şam'ı, Şeşe Gulan'ı serukati xastın seyareki bomba barkiri, xastın akademiya serukati perverde dida, vır işte serukati vır be o betaqinin serukati u hevali nur hamu varın imha kirin. Ev bir yara heval zilan servi esasiyeci. Yek mesela şerda taktik ve bu ne ki çebike, bir şey vekir ne ki çebike, ev denge navberi düşmün u gerila da avabiye hevde bin xistin tam çenabe xitmandın eke, duvare bun eke, yek vimili da şevazê çalakî fedayî çûna nav bajar, nav dilê dijmin, nav askera da ev çalakî fedayî çekirin taktik vekirneke, tarzekî nû ye ama heman demê asıl armanca çalakî heva zilan, peşniyarê heva zilan, kilitbûne heva zilan ser esasê erişin ser serokatî bersiv bide dijmin. Yani eğer hun erişek ser serokatî çebikin hemû gerilayên militarên tevgera apûyî PKK bi derdora serokatî çemberekî bi agir, çemberekî bi ruh û mijî fîzik amadene ava bikin û hûn nukarin mesela destdirêjiyekî ser jiyana serokatî çêbikin. Armanca çalakî heval zilan servî esasî. Zaten name heval zilan da hemû vana pênase dike. Bu jî serokatî heval zilan wek xudavandek pênase kir. Serokatî wek komutanê xwe pênase kir. Got heval zilan bi vê şêvazê hem tarze şervaneke ama bu komutanê taktik vekirinê. Bu komutanê şer yan nû. Bu komutanê dijmin binxistinê. Got ez şervanê heval zilanım û heval zilan emir daye min ki ev tekoşîn gerek ser bikeve. Heman demê çalakî heva zilan artêşbûna jinê da jî hamleyekê. Yani hebûna jin şera gerîla da aliye xeta fedayîtî, aliye biryardayîn, aliye xwe bawerbûn, aliye rêxistin bûn, aliye bi pîlan
mesela düşman darbe ledan heva zilan hatta arteş buna jini bilind kir. Bu ser esası çalakiye heva zilan serukati bir yerdeki rehistun buna jin nav ve şoraşe da sadece aliye arteş edana kada siyasi civaki da jî kada embijin burdozi da jî hamle bide çekirin bir rehistun buna xı berfere bike. Bu jî mesela çalaki heva zilan bu zemine rehistun buna yaşk. Yekine jinin azat ya Kurdistani. Zemine parti buna jin da avakirin ev çalaki. Servi esası emtikanın bejin ki mesela heva zilan hem aliye arteş buna jin da pişivekirine ki pırmezin da çekirin hem aliye rehistun buna jin bu vak tevgereki xo rehistun ki vak partileşme bede avakirin ideolojiya rızgariya jin da mesela peşketin çebike, kurbun çebike, civak buna tevgera jin, miltanlaşma jin artık derbası kada civaki be beşengen gel ya jin nav civaki da jî kada siyasi civaki da beş bikeve. Bu yüzden emtikarım bejin mesela çalaki heva zilan sadece boy militanın şoreşker tevgerena boy beşengen gel ya jin şoreşa jin da daha be çabijin bebe kırde beşengti bike hamle serhavde çebike civaki da zemini şoreşa jin bede avakirin çalaki heva zilan sekne heva zilan bangabazi heva zilan namen navaroka namen heva zilan pişivekirnek beve şevazi aslında şoreşa jin rehstin buna tevger azadiya jinin Kürt beve şevazi pişivekirnek da çekirin. Reberapu dibêje zilan manîfestoye ki heman demê de manîfestoya Reberapu jî heye dûr de jî Reberapu pir bal dikşîne ser wateyê û hevil zilan jî dibêje dixwazim bibim xwedî jiyanekî bi wate ev cîhana wateya ya ku hevil zilan dibêje tê çi wateyê? Wek me got heval zilan hani legerina ve azadi û jiyanekî azad bi wata aslında bi gihan de tevgera apoyî. Wekî jinekî şoreşker nasnameyekî jinekî şoreşker bi jiyanekî wate jiyan bike bersiva legerina xwe bi jiyanekî wate da heval zilan dît. Bu jî mesela nameyê xwe de heval zilan dibêje ki ez jiyanê pir hez dikim ama ez dixwazim jiyanekî bi wate jiyan bikim. Jiyanê bi wate pênase bikim. Jiyana wate çi ye? Azad jiyankirine. Wek jinek taybet azad jiyankirine. Wek gelek azad jiyankirine. Manifesto serokatî jî bi jiyanekî boy ki wate bibe gerek azad be. Yani jiyanekî bi kole wateyê nîne. Gelekî kole jiyan bike wek miriyekî aslında. Belki fiziken jiyan heye ama wate, fikir, pênaseyê jiyanê, tekiliyên jiyanê ne ya azad be. Çünkü bindest e. Taybet aliye jin da bindestî mesela tiştekî herî giran e. Mesela îro roja me mesela cîhanê de qetliyamê jina, qirkirina jina, çewsandina îrada jin, şiddeta her şêvazê şiddeta beramberî jin tê bikaranîn, kuştina bi ser esasê heskirin mesela beramberî jin tê jiyankirin tê ferskirin bersî ve heva zilan aslında beramberî vê ye. Lêgerîn heva zilan beramberî vê ye. Manîfestoya serokatî aştî û civaka demokratîk jî bingeha wê navenda wê azadiya jin e. Pêşengtiya jin civakekî demokratîk bikare bide avakirin. Ser vê esas serokatî deya rûniştandin. Bu jî bingehê tabii ki dîrokê de ve şartiye. Yani jin çawa dîrokê de inda kiriye gel jî gelan jî mesela dîroka xwe da köletî dema hatiye ferskirin aslında jiyan onda kiriye. Wateyê jiyanê onda kiriye. Wateyê jiyanê xezayê re bûyîne yek e. Mirovatî re bûyîna yek e. Aştiya civak holê rakirine. Mesela eriş her servi esasiyatiye çekirin. Bersi ve heva zilan, legerin heva zilan servi esasiye. İnsan dukare bece mesela çalaki heva zilan raste. Mesela şahse serok apoda irada geli Kürt xastın tüne bikin. Ev legerina tevgera apoyi boy azadiye geli Kürt, jinin Kürt dabu dest bekirin xastın bişkinin imha bikin, tasfiye bikin. Heva zilan bersiva ve da got ki em irade ne
em jiyanekî azad û vekev dixwazin û jiyanekî demokratîk ya gelan em dixwazin. Eğer hûn dixwazin vê tune bikin, bersiva me yê tund be. Bersiva me jiyana azad e. Bersiva me watekirina jiyanê ye. Mesela heman demê bersiva heva zilan, çalakî heva zilan çi ye? Aslında bersivdayîna yan jî tolgirtina jinên keçên Dersîmê, qatliyama Dersîmê de onda kirin. Yani hezaran keç û jinên Dersîmî qatliyama 38 ya Dersîmê de onda kirin. Hem qatil kirin hem dizîn birin. Kurdatî derxistin, em bijin işte çanda Alevîtî, Baveriya Alevîtî dûr xistin, dan bîr kirin. Hêjî mesela lêgerîna pir kesa ser keçên jinên Alevî Dersîmî berdam dik. Aslında tolgirtinekî bi vê şêwezê çalakî heva zilan da veşartî insan dikare bêje heye. Mesela çalakî heva sema da heman tiştê ye. Meşe heval gulan heman tiştê ye. Meşe heval zozan deniz heman tiştê ye. Dayka aştî mesela servî esasî heye. Zehra Berkel ev jinên wek pêşengên tevgera azadiya jin ya Kurdistanê û tevgera Apoyî şoreşê de pêşengtî kirin, bedel dan, fedakarî kirin. Wek xwebexşane mesela nav vê şoreşê de cî girtin. Bersîva qatliyamên ser gelê Kurd pênase dik. Bersîv tolgirtina wê ye. Mesela heva sema jinekî mesela agirî tutağı ye. Çanda aşirekî pir berxwedêr da mezûn bûye. Ama bi hafızayekî qatliyama Zilan, bi hafızayekî qatliyam û îsyana agirî heva sema mezûn bûye. Derketina heva sema, lêgerîna heva sema, tevlîbûnên heva sema tevgera Apoyî, nod û yek meşa wê azadiyê şoreşkertî nod û yek dest pêkir, aslında ser vê esasî ye. Geliye Zilan da jinên gelên zarokên Kurd hate qatil kirin, heva sema xast tola wan bigire. Heman demê mesela işte heva zilan wek şoptarê Leyla Kasım, wek şoptarê Zarife û mesela beseyan lêgerîna xwe bersîva xwe xast bigere. Got ez şoptarê wan me bi wê hafızayê mesela meşyaq çekirin. Heval sema mesela wek şoptarê îsyana Sason'da Rindexan, em bijin işte Dayê Gulnaz mesela xast bimeşe. Heval gulan heman şoptarê mesela wan jinên wê îsyanda her çiqas anha nûnû mesela em hinekî wana zîndî dikin. Dîroka Kurdistanê da îsyanên gelê Kurd cuda cuda da jin hinekî serê wê hatiye nixwemandin. Em lêkolîn dikin, em mesela kişif dikin. Bi rastî wan îsyanan da jî hem dîroka Kurdistanê de pêşengtî kirine ama sîdamane. Fakat sekna wan bi onur, bi vîn, bi wek jinekî Kurd xwedî derketina axa xwe, welatê xwe beramberî qatliyamê de berxwedanî pêşxistin. Em bijin işte beramberî înkarê de em wek jinên Kurd em hene. Wekî netewekî Kurd em hebûna xwe biparêzin. Dîrokekî me heye, çandekî me heye, zimanekî me heye, seknek raber kirine. İşte heva Zilan, heva Sema, heval Gulan, heva Zozan, heva Zehra, dayı Emine, heval Hebun, heri dayı heval Zozan, işte dayıkên me Aştiye, dayıkên me Gerilla, rehvalên me û walatparêz û pêşengên me ana zindana da, İranê da, em bijin işte Bakurê Kurdistanê Türkiye'de hezaran mesela beramberî işkence hovitiya rejimên serdest berxwedanî didin meşandin şoptarên vê kemna şopiya berxwedaniya jinên Kurd e. Bi ser esasê mîrasa wan mesela riya azadiyê pejirandin û seknekî fedayî raberkirin. Dema heval Sema mesela wek heval Zilan zindana Çanakkale'de tasfiyecitiya Can Yüce beramberî serokatî wek alternatîfekî lîderekî xast xwe pênase bike bi pir leysokekî cuda bi leysokê dijmin xetekî tasfiyecitî berxwedaniya zindana xast mesela tasfiye bike, şûlû bike, bêwate bike. Mesela heval Sema
beramberi ve seknek raber kir got ki daveki me heye. Dav çiye rebereki me heye. Serukeki me heye. Ev jî reber apoye. Alternatif reber vek rebertiyin saxte asla em kabul nakin. Seknek raber kir. Heval gulan mesela hatta tasfiyecitiye 2003-2004 şahsa Ferhat u Botan da pişti kompla navnetevi ya serukati hat meşandın serukati hat dilgirtin hastın hatta ki nuker hevkari düşmenin mesela komplo pek anin nav partide peş bixinin partide parçabun çebekin tasfiye peş bixinin heval gulan beramberi wan seknek vek komutaneki heza fedai şopa heval zilanda demeşe şopa heval semada demeşe seknek raber kir şahsa xada got ki mesela em hezeki fedayine u ev xata fedayti geriden buna serukati daye avakirin u xatên cuda tasfiyeciti liderin saxte reberin saxte xata em bêjin işte hevkarê dijmin nav me da dixwaze ferz bike em wana kabul nak ev sekne yani mesela jinên Kurd şahse rindexan da dayê Gulnaz da em teslîmê dijminên xwe nabin em vîna gelê Kurd ya azad temsil dikin jinên gelê Kurd ya azad em temsil dikin em mirinê kabul dikin mirinekî bi irade mirinekî bi onur mirinekî bi şeref em kabul dikin ama em teslimiyetê red dikin sekna van hevalana ser vê esasiye yani mesela an hajî em dikarin bêjin ki rêberên saxte dixwazin pêş bixînin bi ser esasê hatta ki netevperastiya işte bi navê kurdatî dixwazin pêş bixînin ama ev ne mesela netevbûne ev ne welatparêzî ev ne kurdatiye ev daha zêtir dikeve xizmeta dijminên me ev dikeve xizmeta parçebûna gelê Kurd aliye şêvazê siyasetê dibe wek propaganda şerê taybet dibe xizmeta dijminê me da mesela ev tê raberkirin beramberê vê jî wek jinên Kurd gelê Kurd civanên Kurd em gerek şiyar bin bi vesîla vê rojê jî ez dixwazim bêjim yani sekna me yektiya neteviye rast e ama yektiya netevî ne ser esasê netevperastiya dijminatiya gelan e ne ser esasî hevkarê em têkevin xizmeta dijminê xwe vî milî de gerek em ser esasê felsefa paradigma serokapû manîfestoya aştî û civaka demokratîk de serokatî pênasê kiriye em jiyanekî aştî xaz ya gelan dixwazin em jiyanekî bi hemû îrada gelan hevdira jiyankirinê esas digirin tabii ki ev ser vekeviyê be demokrasiyê be komünalîtê be azadiyê be nasname hevdin naskirin be mesela entegrasyona demokratik ser vê esasî entegrasyona demokratik ne tavize ne teslimiyete ne jî helandine yani entegrasyona demokratik herkes ferd dibe civak dibe Çin dibe em bêjin işte jin dibe zilam dibe an jî netevên cûr be cûr dibe baverî û ol dibe çan dibe herkes vekeviya xwe ye kabul bike nasnama xwe kabul bike gor nasnama xwe çanda xwe örfa xwe dîroka xwe ye jiyan bike hevbeşbûnekî ava bike entegrasyona demokratik ev e neteva demokratik ev e yektiya netevi ya Kurd ser vê esasiye yani mesela mesajı işte felsefa heva zilan da avakirin ez bi vate dixwazim jiyan bikim ez jiyanekî azad pir hez dikim boy jiyanekî azad wate werê jiyan kirin ez xwe feda dikim bangavazî heva zilan ev e hatta heva zilan ev e xudavantiye heva zilan ser vê felsefê hatiye rûniştandin işte ev felsefe manîfestoya civaka demokratîk û aştiyê de serokatî bi dîrokê ve bi kevneşopiyên me ve bi hafıza me mesela civaka xazayî ve çanda xwedavantiyê ve çanda bi destkeftî û em bêjin avakirina şaristaniya jin ve ev mirovatî heya îro çawa hat avakirin gelê Kurd mesela çawa pêşengtiya şaristaniya mirovatî da wek kok wek çand mesela cîgirt û şexsê jinên Kurd da rolekî çawa hat lîstin serokatî manîfestoda ev ne hemû pênasê kiriye
aslında manifestoya serokati işte beşenkti u fedayti heva zilan iro nujendik. Yani fedaytiye ki çava. Fedayti sadece embejin işte fiziken xo nav düşmün de takandın nine. Yani fedaytiye ve demi işte miji da tu takandın çevik. Zihniyet bidi guartın. Zihniyet da despeki azadi avabik. Yani Aliye jin da, Aliye zılam da, şahsiyete sosyalist, şahsiyete azat, şahsiyete vekef, vata jiyane vata dike. Vata kirina jiyane çiye? Felsefe jiyane azade. Be vatavun retkirine. Mesela embejin işte kaderci niskati, irade şikenandın, vata jiyankirine da nine yani. Ferde azat, kurde azat, naslama akle kurt, burduziye kurt, serokati manifestoda da avakirin. Burduziye ki gele kurt heye, jinin kurt heye, felsefe ki kurde azat artık avabiye, şahsiyete kurde azat avabiye, faktöre ki her sereke ya şekilgirtina roşlata navin siyaset avı dibe, jiyanayı dibe, pevçun u dengeni de dibe, ev akl u burduzi u siyaseta kurt kazanç kiriye rol dilize. Peşenktiye ve jinin kurde. Serçahat avakirin işte ev vata jiyankirina heval sema, heval zilan, heval gulan, heval zozan, işte Zehra Berkel, wana da avakirin daykin me açtiye da behiye sevim da avakirin dehan hezaran ye ana jiyan dikin. Zindanê de berxudidin, siyasetê de berxudanî û tekoşîn didin meşandin, civakê de tekoşîn didin meşandin. Cihanê belav biye. Ev artık dide xuya kirin ki çalakiya heva zilan, hatta heva zilan bi malê milyona biye. Hezaran milyonan zilan helena. Gulan heye, sema heye, zozan heye, dayka behiye heye, Zehra Berkel heye, hebun heye, dayka Emine heye, hevrin halef heye, deniz şiyayan heye. Yani hezaran heval udayken me, peşengen me gel çebune. Demek ki vate jiyankirin felsefe ki jiyan azadı. O ser esası jiyanı ki demokratik, ser esası ferden azat, zılam o jinin azat avadı be. Bu işi mesela ev felsefe artık bir kok. Yani kok ahı girtiye. Fakat ev kok gerek bedenleşme ki jiyan bir kişi. Ev bedenleşme çiye civaka demokratik avakirine ser esası felsefe jiyana kominal. Komin, kombun, rehistın bun, xo parastın, xo perverdekirin, xo peşxistın. Ser ve esası gerek bir meşe. Yani na em ve konağı jiyan dikin. Konağı ki eri pevajoya ki işte salni veke, pevajoya ki nave em dibijin işte serukatici penasakir, aşti u civaka demokratik. Düşmün naven cuda cuda penaset ki ama esas eve civak benda veya ki pratize bebe. Fakat mesela bu iki pratize bebe bendevari kirin sadece sekin terkernine. Peviste daha berfire hevldan çebe, rehstin çebe, femkirin mesela Navaroka ve Pevaju baştır vere çekirin. Her alternatif yara gerek amade bin. O serukati dibije de facto jiyana xoser, jiyana demokratik, xorreva dibe, siyaset demokratik farz dike, peş dixine, be hemû yani Suriye'ki demokratik, Türkiye'ki demokratik, İran'aki demokratik, Irak'aki demokratik, gelime nam be milyona Avrupa'ya bu işi daha zedetir jiyaneki demokratik ya gelan hevbeş beşenktiya jine azatla çebe peviste herkes tekeve naftevgeri. Bende sekin nabe. Yani be şevaze bersiva çalaki heval zilanya ve demi tarze fedayti eve. Fedaytiya tekuşina siyasete demokratik. Fedaytiya jiyana azat. Fedaytiya netava demokratik. Fedaytiya yektiya gele kurt ya siyasi. Avakirin user hizbin siyasi partiyin siyasi ferskirine, dahaskirine. O siyaseta devletin deslattar, devletin kurda inkardı ki. Artık nave kurt kabul kirge. Ama mafe kurda nade. Mafe kurda magazagon axıda musoger nake. Rebazin cür ve cür duhaze aslında hani ev mafin
yani dîrokê de hatiye mafê wek her navnetevi de hatiye kabul kirin wek her gelekî nade gelê Kurd. Dibêje tam artık tekoşîna 5 sal zêdetir e hatiye meşandin artık nukare bêje Kurd nîne ama tamam Kurd heye de Kurd ye ça hebe. Kurd bir nasnama ye hebe. Kurd ye siyaset demokratik ye hebe. Kurd xoxa xoreva birin, xorexistin kirine ve ye hebe. Kurd mesela jiyane ki azat da vinaxı temsil kirine ye hebe. Kurd sadece ez Kurdum tamam. Yani mesela siyaset abi gerek embedin meşandın. İşte fedaytiye ve her qadê da tekoşîn dixwaze. Fedaytiya wê beraberê qatliyama jin sekin dixwaze. Fedaytiya wê jiyanekî sosyalîst dixwaze. Aliye zihniyeta zilamê serdest, qastî qatil serokatî pênase dike. Yani bi ser esasê desthilatdariyê xudaya avakirin sekin dixwaze. Zilam ya xwe lêpirsînê derbas bike, xwe bide guartin. Beraberê qatliyama jina tenê jin ya tekoşîn ne demeşandın? Zilam ya tekoşîn bidemeşandın. Zilam mesela tavrekî beraberê ew zilamê qatil, serdest, vîna jin kabul nake, jinê qatil dike, irade jinê dişkîne, pişiya jinê digire û heta azadiyê de ye tekoşînek bidemeşandın. Serî de xwe de bide. Malbata xwe de bide dest pêkirin. Têkiliya xwe malbatê beraberê jinê de ye bide dest pêkirin. Qada siyasî de ye bide dest pêkirin. Destkeftê şoreşa jin ye wek pêşketinekî civaka azad, civaka demokratîk ye kabul bik. Yani ev sekin bersî ve heval zîlan e. Ev sekin xayalê heval zîlan bi vate jiyankirinê ye bibe bersîv. Bi vî milî de fedaytî ruh de ye. Fedaytî tarzê jiyanî de, fedaytî tarzê tekoşînê avê demê de ye. Yani nûjiyankirina tarzê taktika tekoşînê guartinê dixwaze. و برسیوا میجی گرک سروی اساسی همو قادن تکوشینی وای که رهوالی هوال زیلان هوال گلان هوال سما وای که دایکا بهیه سویم پیشنگین می گل ancak به وی شوازی گرک وری چکرین هم وای که میلیتانین وی شورشی هم وای hani kesin dilxazin tevgere apuy, kesin dilxazin jiyana azat u demokratik sadece Aliye gele Kurduna gişti mesela gelin dixwazin jiyanekî demokratîk û vate jiyan bikin, aştî jiyan bikin, pêwîst e bersîv bi vê şêwazê be hewldan ser vê esasî pêş bikeve. Heman demê de meha hezîranê de heval helmet diyar garîb şehîd ketî bû. Yani wek pêşengekî gelê Başûrê Kurdistanê dixwazim hûn hinekî ser keseyet heval helmet baaxivin. Na heval helmet diyar garîb wekî rêhevaltiya hevalê jin de jî pir mînakê bi rastî. Hevalê herî zêde nav tevgera apoyî da ser esasê wek xeta azadiyê de jinêra rêhevaltiyekî rast bide meşandin. Felsefa rêber apo jiyana azad, Kurdên azad û hem xeta yekitiya netewî hem xeta wek ferdê azad, miltanekî azad ya sosyalîst jiyan bike însan dikare heval bêjekî heval helmet bi rastî mînak bû. Herî zêde fêmkirina rêber apo da hewldan da wek rastiya zilam lêpirsînê derbas bike, guartin çê bike, bibe mînak, mesela wek pêşengekî, wek rêhevalekî, bi rastî hem hevalê xort ra perwerdekirin, nîqaş, dayîna fêmkirin da pir kedawî hebû, hem wek şexsa xwe da guartin da mesela rolekî wisa lîst. Boy hani Başûrê Kurdistanê de jî mesela xeta yekitiya netewî de seknek heval helmet û kedekî pir mezin da meşandin. Guartin ve guartina civakê de mesela pir rolekî kedekî heval helmet bi vê şêwazê heye. Boy wê jî zaten hedef hate girtin. Yani hem xeta rêber apo da pêşengtiya wê em bijîn işte tekoşîna wê sekna wê hem jî wek işte ew xeta hevkarê dijminê xwe ye mesela nayê yekitiya netewî tekoşînekî heval helmet da meşandin xastin holê rakin mesela wek pêşengekî gelê me Başûr temsîla xeta yekitiya netewî dike demokratîzekirina mesela Başûrê Kurdistanê da dixwaze rolekî bilîze xastin mesela wê pêşengteyê bidin sekinandin em bi vesîla wê jî mesela şexsa heval helmet da wek hevalê me
hatta azadiye jin rehavaltiye jin da meşiyane ve heval fikri bay geldi. Heval Rojger, heval Erdal, hemen deme ve şoptarın hatta fedayti heval Zilanda meşyan çalakin fedayı çekirin heval Zınar, heval Zana, heval Derviş. Dehan hevalime ve şevazi heval Andok, heval Eriş. O hemen deme mesela kadın gerilla da yani Berhudani da şara tünela da şoraşa Rojava da ve heval alan mesela haşte adare da çalaki fedayı çekir ev çalaki akı diyari jina u dayık akı penasekir dehan hevalin beve şevazi ve heval helmet hene şahs evan hevalin da şahs heval helmet da ve hatta azadiye jin da rehavatiye jin ya azat xoda guartın ve guartın çekirine o rehavatiye ki rast ya sosyalist jenera xastine ve hatta tevgera apuyu da peş bikinin همو هوالا از به رئیسداری بیرتینیم و آن هایجی شخص وان هوالان دا aslında şoptari وان هوالنا ناف تبگر آپوی دا پرزیدنه aslında ناف گل داجی yani kesin duhazın براستی به فلسفه ریبر آپو و فردکی کرد آزاد زلام و جنین آزاد جیانه کی دموکراتیک آوا بکن لگرین وان هنه duhazın civakeki demokratik, malbateki demokratik bidin avakirin. Em wana jî Slav dikin, em hîvî dikin ev daha zîdetir yezêde be. û bersivdayîna wek rastiya zilam da işte kuştina zilam serokatî pênase kir. Felsefa lêgerîna zilam heta azadiye da wek kuştina zilam pênase kir. Zihniyet de guartin, şahsiyet de guartin, tarze felsefa jiyanê de guartin. پر کس لگری نوان هی گاوین مزن تیاویتن اما maalesef وک دستپیکی جمع گوت هیچی مثلا به پولیتیکای دشمن یا شر تایبت و گریدایی بزنبون مثلا دوخازن جیواک آمد خرابیه پیش بخینن قتلیام از جنا پر روات دیتن به دست پلیس به دست اسکر به دست جردوانا به دست کسین اصلا هفکار دشمنن هن کس فرق دانن هن کس نه فرق دانن مثلا از خازم ور شیاریه که چه بکیم بوی مالباتا و تایبت وقت گچه می جوان خاندوانین ما نه این وین لیستوکانا مثلا بناو حسکرنه بناو درفت جیانا ماتی خفکین پر مزن مثلا جیوا که دا ددن آواکرن وقت گلستان دوکو مثلا وقت روج ولاد kızmaz وقت روجین قبایش مثلا نه دیاره akıbet çağ çebiye. Mesela vay bana geçen me aslında peşaroja me duhazın texin xafkeki ve be şevazi ben nave haskirne ben nave jiyana maddi derfetin maddi xafka dedin avakirin tekilin şaş çedikin upışracı katliamera taciz tecavüzera rubru mayın çedbe fuj muhadarat uyuşturucu mesela pır belav biye. Yani vimili da peviste jirin civan, tevay civanın me. Eğer duhazın bebin bersi ve hava zilan, hava sema, hava gulan u hazarın şehidin me, peşengen me. Duhazın mesela felsefa reber apoda jiyanek azat jiyan bikin, gerek nafkoda rexistin buna peş bikinin. Em dibizin mesela nunu rexistin bun çedibin, perverde çedibin, ev başe ama terkernine. Kesin destirici mesela vina jinin kurdikin, civanın kurdikin ister be suhurti dibe, ister be uyuşturucu dibe, ister bir nave haskirne tekilin cur be cur kişandına ve hafke ya jinan dibe kesinlikle şiariye ki rexistin buna gerekçe be tekuşine ki pır radikal gerek oraya meşandın ama demki ne be vay tevgera jinan ji rexistin me jina saziyen me jina ji çalaki hey ama daha baştır gerek emna sistematik gerek. Çünkü erişeki sistematik politik ser jin civaki heye taybet Kurdistan'ı da hamu parçayın Kurdistan'ı sadece Bakur na yani. Mesela Rojava hemen demeşe İran hemen Rojava Kurdistan demeşe Başure Kurdistan'ı zaten yani Aliye Çandi dibe Aliye bu yerin usa dibe pır bu yerin kırış hene serte girtin. Yani vimilde civakama tevgera jin, rehabalin meyi jin, civanin me gerek pır şiyarbın pır rexsini bin. İşte ser ve komin gerekçe be. Yani komin ser van mı jarana gerek avabe. Kominin xoparastını, kominin xoperverdekirni,
kominin çalakiya, kominin şiari, kominin bersivdayini, kominin mesela vala derxisina ve siyaseti, kominin erişin ser serukati vala derxisini vak dijital medyada şiari perverdekirin, bersivdayin, kominin kolana parastını به وی شوازه gerekçe be. Komin eve rexistin bune hatına gel hevdine şevrandine hevdira biryar girtine hevdira şevazên tekoşine diyar kirine mesela be bandur kirina şer taybete kominin mesela felsefe hebe kominin perverde hebe kominin sosyal medya erişin şer taybet vala derxistini hebe به وی شوازه eğer çebe işte manifestoya serukati خوخا خو ریوا برن دفاکتو رخصتنا خسر دموکراتیک آواکرن سازبونا جیواکا دموکراتیک خوخا یه به شوازی تکه و مریته و برسیودانی چالاکی حوالجی یه سر وی اساسی چه به یعنی فلسفه جیان آزاد یا لگرینا شهیدین پیشنگین فدایین به شوازی یه آنها به پراتیزکرنا مانیفستو یا آشتی و جیواکا دموکراتیک یا سرکاتی به وی شوازه چبه نه تشتکی خیالیه پر جیانیه پر دیروکیه پر استراتژیکه herkes gerek tevlevi be bersi ve şeyda bedelin be sala be şevaziye navgerdacı civakedacı bersi ve bibine. ده اساس ته بسایه تگوشینا وان قهرمانان روژا ایرو ام دکارن سر آشتیه باخوین پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک جی بردامه لهینجی تجتال سر ربراپو بردام دیگه اف چل پنجو روژا هین تو هفدیتن بر ربراپو را نهاتنه چکرن پولیتیقه دولت دوی مجاهده هون چاودن خینن آنگو اف پولیتیقه مجیل کرنه چونکه بریا ویجی هاتنر خواندن لهینجی اف پولیتیقه بردام دیگن دوی درباره ده هون دکارن چه بیجن بله yani پر cara vak aliye tevyer edici u aliye aslında serukati edici nizkatiya deslatları AKP anci devlet bu artık AKP jibiye devlet yani insan nukara hevdici cuda bike vak mujul kirin vak ev pevajuya serukati işte salni vek daya dest bekirin gavin stratejik vak tevgera apuyi fesikirin APKK işte silah grubu si heval Beşenkti evvel besi hozatta silah şevtandın grubun Hunduriye sınırı Türkiye Bakur derbasi başur bun gavin stratejik mi avit her bangavaziye serukati her şey bu ama mesela vak serukati ji pircara penasekir vak tevgerci me balkişan şiari hatta dain niskatiye AKP'da mujul kirin dem kazanç kirin aslında vaki sanki işte pevajuye ki barasti rekopek demeşe devlet per gav daveje em gav navejin her operasyonu ki olsa algı bir de avakirin bervacı bir ke nizkatiye ha politika ha ve mujur kirne siyaset ki olsa demeşe mesela per jara cihat kotun eğer niyete ki barasti çareseriye barasti demokratize kirna Türkiye براستی پرسکری که ست ساله و تایبت ست ساله داویه یا وقتی گلی کرد حتیه پیناسکرین بیه گریک دخوازه چاره سر ببه artık zemine ki aştihaz, zemine ki vekev, demokratik Türkiye'de vare jiyan kirin, nasnama gele kurd vare nasin, vek mafe hani demokratik kazanç pike, gaven stratejik gerek devlet baviş. Yani Salnivek derbas bu. Ve Salnive'de mesela ne rola serkati vek ser müzakerevan resmi hatiye kabul kirin, ne embejin işte komisyoneki meclise de ava kirin, be mehahın kes gudar kirin, gotun nava meheki de raporiye amade be, rapor ori meclisi yasa derbikeve, rapor ne tür navarokayı mesela per rahne, مجارین رخنه هبون رغم یوجی ارینه هات دیتن بن سیوانا مجلس ده راپور اکچه بو tamam efçen me yasa nikaşede heji mesela ne civak ne vak tevger em ne raya geçti navaroka ve yasayı çiye nizane bin kulisada işte be ser zamanı hen rojnamagera da navaroka yasa kanun anji hani zaten ev yasayıcı dibijin yedem ki be taybet be ama mesela navarokayı çiye çimatı vet şeri
Mesela naizanin. Ev bile insana da guman çedik. Disa mesela serukati muhatebe ve perskereki. Serukati ev pevacı da dest bekirin. Gele Kurt dahancara gotiye ki iradamın reber apoye. Vak tevger apoyi me got iradame reber apoye se kongradan zemin ya peki ev penasekir serukati ser müzakerevane. Bey ku muhatap girtine serukati ev perskerek çareser ne be ev pevacı nameş. Na mesela devlet serukati rehevditine ki. Ama çima nahile mesela raya geçti serukati bizzat deve serukati gudar bik. Mesela daha da gotun ekibeki rojnamager ya bir şey miralı. Be mehane efte gotun. U daha serukati servi esasiye. Çima mesela rojnamager naçe gel serukati gudar neke. Çima be şiroveyn şare taybet gotunun serukati gel bervaji bebize. Bira biçe mesela her yani siyasetteki per kırı şeye. Debece hassasiyete civaka Türkiye, hassasiyete gele Kurciye, hassasiyete ve tevgeri ciye. Beylin serukati bira proje xı peşkeş bike. Bide femkirin ka serukati gele Türkiye ikna dike an ikna naki. Hunnu karın ikna bikin, beylin serukati bira ikna bik. Mesela ev neredeyse roje heyeta dem parti mesela ilan kir ya biçya gel serukati ne çu çülü penc roji zedetire. Mesela beri mehe careki ev heyet diçu, dicara avukat çu, bu meha malbat serukati naçı. Mafe telefonine, mafe mektup name şandın nine, avukat akın nabine, malbat akın sistematik nabine. Mesela heyet dem parti sözde diçetti ve pevacıyı da rolek girtiye sarkı naile, revşen bir naçı. Akılmendin ve civaki naçın. Peki ev pevajo gel ya çağ ikna be gel Türkiye'de bizim tam işte hestin milliyet hes işte ikna nine hassasiyete tamam beylin hun halnakin beylin bira serukati ve gel Türkiye ikna bike kab Türkiye ki çağ duhaz ve perskeriki serukati kijan rebaze duhaza çare serbik dahaza ve pevajı aliye tevger dahancara megoti. Yani em tani Türkiye'ki demokratik duhazın u mafe her ne tevi çağ heye gele kurji xorre xıstım bike siyasete demokratik de ciyaxa bigrev ama ben Kurd. Mesela dematoyu dibeci cana İranji aynı tişte bece. Eyaleta Kurdistan'ı heye işte parlamentoyda vekili Kurda heye zamanı Kurdi qadağa nakin tamam. Türkiye evji nahanine. Yani demet dibeci zamanı xo bira perverde bine dibeci vak derse helbijarti ça Fransi İngilizi na Suriyeci aynı tiş ferzik. Akle devlete Türkiye. Mesela Kurdi ya zamanı Kurda ne biyaniye? Zaman evi dayıkiye, zaman evi jiyaniye yani. Vak Fransi İngilizi Almani hafta 2 saat çima fer bebe. Zaman evi ya beyle mesela zaman akı siyaset kirin, zaman akı mesela jiyan kirin kabul nake. Peki evçin aslında Kurda kabul ki. Beyle mesela her ne tevek bir zaman akı bira bak ve devlemen diye ki. Ser esas revebriye heremi bira xorey xıstin bike. Siyaseta civaka demokratik reva bibe. Mesela evna nameşin. Mesela milda leysuk eki. Mesela pırcara evşiyari hatı dayın. Reber apoji evşiyari da vak tevger apoji dehancara vak tevger jinji evşiyari vak devlet hatiye dayın. Taybet AKP. Vak pevajiye 2013 işte disa hesabın helbijartını denge belend kirini vak ray varaya gel helbijartını da. İşte destega gele Kurd bigre gel disa şilubun çebike ev nameşe gele Kurd da baver naki artık. Yani ev siyaseteki kırıcı u dahancara ve carabandiye ve ser nexist. Yani parti ve kapat kir, operasyonun birna ve keceki ve çekir hazaran insan heyji siyasetmedar bigre kesimin hevsaruki şaredariye bigre vekili gel bigre heyji zindan eden anji derk etne dervay valat. Koçber bu ne yani? Ev siyaset artık nagire. Gele Kurt şiar biye politiki.
ve siyaseti ne dixape ne kabul dik. Gele Kurd dibêje ki devlet gerek gaba biş. Mesela bu hadi meclis artık dikeve betlani. Yani dikeve tatili. Peki kingi tu yasa derhini kingi ev yasa tekeve meriyeti. Peki ev yasa çima şeffaf nameşi. Parve bike. Civa mesela nişkevda ne kadile gel yani. Şokaki ne de jiyan kirin. Çi dıtırsi. Gel aştiye duhaze. 2013'de atmosfereki gel hebu. Kesimin yani malbate askere bile dugutun aşti var çekin. Anha pişi ve bikin. Ev şer taybet ser çapemeniye bidin sekinandın. Ev gotuna işte Türkiye'ki be terör dev jeberdim bejin ki pevajoya aşti, pevajoya civaka demokratik, pevajoya bratiya gelen, huşku bratiya gelen gel anında yevi heste jiyan bik. Yani kesimi heri faşist bile şer nakhaze ya. Birçiye, bekare, xızane, doğate xazate talan kirin, karmend her roj, ketkar her roj çalakiye danın, katliam heye, kuştun heye. Kes ve nakhaze açtı, dakhaze herkesiye. Bes ev desalatlar ve siyasette şer-i qırış, şer-i taybet devce berde. Zamanı çapameni vare guartın ve demi bibinin ka civak ve aştiye duhaze yan nakhaz. Duhaze serukati gudar biki an nakhaz. Mesela ev politikayı ki qırıcı o ve milidacı gerek geleme pır şiar be. Şer-i taybet pır devrede. Kesimin hem aliye hani desalatlar bu desalat AKP mesela ve revada be hem ji kesimin sa aslında şerhas ya aliye kurda da iş. Nakhazın şer bıkadı. Evnajı mesela hem eri serukatitinin hem ve pevajı duhazın perusa raşbin raber bikin. Gel vi milda reyxistin kiriye gerek şiar be. Ama bu iki envanajı derhinin geleme peviste xudi siyaset be, xudi tekoşim be, mesela nekebe bin bandura ve şer-i taybet, tevger axa baver be, tekoşina berxudaniya serukati baver be, herhalde erzan nez nabın ama em gerek şiar bin. Her alternatife gerek em şiar bin. Em bir alternatif ninin? Alternatif ana sereke em ısrar diken, reber apu ısrar dike, vek tevger apuyu gele kurd ısrar dike, aştiye, çareseriye, demokrasiye. Türkiye'ki demokratik, Walat'taki demokratik de jiyan kirine. Ama ev ne pejrandın, leystukin cüda duda texin devri, em gerek her avayı reyxistini ve alternatifi raji amade bin. Ve demi vaki gel, vaki civak, taybet jinu civan, em gerek reyxistin buna ser esası kominin demokratik her deri beş bikinin. Her kolanede belki 10 komün gerek hebe. Her gündeki de 10 komün hebe. Xazayı em xoxa xo reyxistin bikin. Yani çağ gund diçin zeviye ki çandini bikin, gund hemu kom dibin diçin reze zeviye havde mesela çandiniye dikin, ra dikin, alikari evde dedin, ruha komün eve. Alikari dayine, hevbeş bune, nerin hevbeş girine. O parastınca ser esası reyxistin bu niye? Ser esası komun bu niye yani? Kom bu niye? Hatına gel hev diye. Hatına gel hevde siyasete demokratik işte. Muhalefete civakiye. Tu neye gel hevde? Tu nu garibi bir heza civak ya demokratik ya muhalefeti. Ser bir esası mesela peviste jinu civan beşenktiye ve deme bikin. Rojevin şer-i taybet ra müjulbun devce berdin. Varın gel hevde. Perskirikin hevde çareser bikin. Siyasete fer bin. Siyaseta civaka demokratik. Siyaseta xorreva birin. Siyaseta xorre xistin kirin. Perskirike xo çareser kirin. Civaka xo parastın. Nırxe xo parastın. Ve peş bixinin devlet nukare leystoka biki. Hılı bijartına peş vakt çebiki. Ama amade bin. Namzet axın nada ama amade bikin yani. Herkes derdora xınas biki. Ki hizmeta düşman dike, devlet dike ve desalatları dike, düşmana hevkar düşmana dike ki berastin nırxe şoreşi xudi ders keve em navavde derxinin. Ve milla jinu civan şiar bin. Yani siyasetteki şiar, tekoşineki şiar gerek bidin meşandın.
Em ve bangavazı dikin. Devlet artık ve yani hent işte boy ki bida kabul kirin tecrit ve ki rebazeki gerek bir kar neyine. Em ve red dikin. Gelci bir milde gerek şiar bu. Yani dema haftaya ki serukati ra hevdetin çene bu geleme rextinin me siyaset medarin me gerek serpiyabın. Yani azadiye serukati da haz bikin. Beyku azadiye serukati, beyku serukati ve şart-ı merci imralı der keve asla ev pevajı nameş. Nameşe yani. Emci gaveki navej. Ev nete. Vay tevgera jinci helveste me nete. Beve kapandını, beve müjulbuni, siyasete qirêj, adeta vekî mînakekê beqê dixin nav qazana avê hîdî avê germ dikin heya beq dimire. Aslında ve siyaseti me didin meşandın yani. Yani madem tu samimi gav bavêje. Mesela işte hassasiyet, mesela civina NATO, mesela nizam filan kes astenge, mesela işte nav AKP'de hen kesim naxazın ev peyvajı bemeşe. Tamam. Tutkari wana bidi keleke ki cesaret gav bavêje. Serukati cesareteki diroki gav avit. Yani tevgera apıyı pekeke ya 1200 sala be hazaran şehit rojeki de fesih kir yani. Cesareteki diroki raber kir. Ve demi tu devleti akla devleti teha devri ve demi cesur tev bigere hamu bedela bede berçevakı ev perskerika 7 sala be hazaran insan be ve tekuşini da jiyana xunda kiriye ana perskerikin Türkiye hamu veva geredayete jiyan kirin xızanti, bekari, alozi na Türkiye ne demokratik buna Türkiye hamu ser ve perskeriki te jiyan kirin didin jiyan kirin. Madem duhazi evna rabın ve demi destek bite xabın kevir artık cesur gav verici. Nahazi leistokanek. Leistokanek yani bu işi mesela bir mildeci geleme tane ve gotini em AKP bebaverin. Tam da bebaveri ama ser AKP daxte çeki. Muhalefeta dinamizma civaki teha devri. Mitingin ana çedimin başın. Daha zengel, bangamaziyen deng, mesela gel aliye vaki denge xabilind kirin, işte vaki reber apo ser müzakerevan penase kirin, azadiye serok apo vaki daxas kirin, evna başın. Ama mesela gerek milyon beherikin. Anji benavber ev muhalefeta dinamizma siyasete demokratik ya civak ya gel ya gelan ya jinan civanan pır aktif radikal gerek devre de ki AKP artık bece ki ev gel leystokemin kabuluna ki yani. Rasti pişiye serukati vekin serukati herkesira mesela ve pevajyo ya çabı meşine bece o serukati azat bebe artık Türkiye'ki demokratik şi pişey veri vekirin. Yoksa Türkiye bu dengenin ana dizayna roşlata navin dilize o bevan dengena listin Türkiye carekiye servikevi du cara hani zemin xurabe bine ama ser Türkiye biçe yani. Bu işi mesela ev leystok, ev kapandın, ev büjülkirin Türkiye ne da kazanç kirin. Tam tersi ya Türkiye bir de onda kirin. Ev eki de yani serukati pır cara got. Türkiye eğer ciddi neznebe, Türkiye lezgav neveje, Türkiye vek herema roşlata navin Suriye çağ müdahalera rubruma, Irak na rojeveda, İran rojevedaya, Türkiye'ci müdahaleyen cür ve cura aslında rubriye. O daha girantır ya müdahale racı rubru bimine. Bu iki xo demokratize bike van riskin müdahale xo rızgar bike, ciddi nezbe, o pişiye serukati vekin, serukati azat be, serukati azat ve pevajyo reva be musoger bike yani. Ve perskiriki ser esası Türkiye'ki demokratik musoger bike. Bangavaziye me ser ve esasiye yani tevayı gelime taybet rexsin u tevgerin jin civana u tevayı gelime hamu parçayın Kurdistan'ı dervayı valat u taybet ji bakuru Türkiye daha şiar tekuşinek, daha bir girseyi, daha daimi siyaseteki demokratik, tekuşineki demokratik o rebaze ve radikal, talebe ve daha radikal o bir istikrar gerek oraya çekirin.
Ve mildaji mesela taybet jinin civan ve pevajü de daha radikal gerek rol akabilizin. Hamu kadın tekuşini de gerek cibigirin. Tebliğun ahır radikal bikin. Ne ku işte hani çeperada biminin, hen çalakiya da tebliğun ahır çekin. Xorre xistin bikin, o zemine tekuşini daha radikal hene, hobigini vanderna. Be şevazi peşenktiya siyaset demokratik şey tekuşina ve pevajü de daha zettir ser bikinin. O be vesile ancak bersiva me o bedelin rehavalin me şehit şahs heval zilan heval gulan heval semavan o peşengin me gel şahs behiye sevim dayka behiye sevim heval zehra berkelvan da ancak amdukarın işte jiyaneki aram jiyaneki azat jiyaneki demokratik em peşarojahı texin bin evle amdukarın usa bersiva şehide bibidin hatta fedaytiye ve demi eve hatta fedaytiye ve demi şahsiyetek sosyalist azat خودی نرخین نتوی درد که و خو اراده دبینه خو رخستن دکه و تکوشین آخه هر دچه ناو جواکی دا بربلاو دکه سیستم آخه جواکا دموکراتیک خوخا آباد که بنده تو کسی نامینه herkes زمین آخه دا و جواکا دموکراتیک آوا بکه و دمی امدکارن مثلا روژین آزاد دا سروکاتی را مثلا ام بکاربن وارن گل هفته براستی جیانه که آزاد دا رهاولتی سروکاتی ام حق بکن. حیا ام سروکاتی زمین آزاد دا ام نبینن ام رهاولتی سروکاتی حق نکن. ام gerek bir baş bizden. Rahnadan ama servi esası. Na ام تکوشین دادن مشاندن راسته ما خو جیان آخه فدای و گلی و دوزه کریه. با اغورا آزادی سروکاتی و آزادی گل آخه دا ام تکوشین آخه جیان آخه پناسه دکن اوسا دادن مشاندن. اما ام ویجی دزانن کی ما هیجی رهاولتی سروکاتی حتی آزادی دا ما برسی و کی راست ندایه. و رهاولتی şeyi da me rast nedayı. Me bida me mesela azadiye serukati musuger bikira. Hevuldan inme servi esasiye, rahnadan ama vesile ve mehi servi esasiye. O em hividikin tevayı valat pariz inme, beşeng inme gel, rehaval inme ji, o taybet jin, hani jinin civan, servi esasi pevajuye ki rahnadan, pevajuye ki daha zetir, براستی برسیداینا هولدان سرکتی برخودانی سرکتی اما بکاربن daha serkefte bidin o emhivi dikin peşen roş hayalin şeyden mebu mesela viyan şehit viyan soran dugot hasratamın ev ki eserah bidim ser mille serketi hanasa ki bikşinim nefes ki bikşinim az hivi dikim mesela tekuşina em bilin bikin ama ve hayalin şeyi de serukati ra varın gel hevde o gel peşen gelme o rehaval inme ama pek binin ve ev hasret şey artık davi be jiyana ki azat da ama be jiyana ki aram jiyan bikin servi esası yaptıklarım vatakirna şeyi de vatakirna hata fedaytiya ve demi nujankirnayı peviste servi esası be havuldan emeci servi esası. بلویندار جیبو بشتری و نرخواندنی و سپاسی خواهد کن. ای سپاس کن. بله تماشاورین هجا وک میوانم اندام کوردیناسیون پاشکه اویندار آراراز جی نرخواندی براستی هم هر تیم دبیجین یا شهید نامرن تشتیم که اول اویندار نرخواندی اساس همو گیلی بگیلی دیگلین جیان خدا پیک آنین برح کومین جیان کرن برح کی کلکتیو جیان کرن و به هلکی امجی لپای شوپا زیلانان سمایان و گلانان ده بمشن بوی آوایی بوی باوری حیا برنامه یکدن دنباش